bab 222 Riyadus Salihin darsu en fadl ko bural ta'jilul fitr fi yawnugol huntagol ngol bawo on tigi fellitinange muti wama yuftaru alayhi e konko tajirte e mudum bi maana e konko huntorte wama yaquluhu ba'da al-iftar e konko neddo wi'ata bawo huntike o gayni an Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu qala wi la yazalu an-nas yimbe ben iwata bi khairin hibe wonde e mojjere ma ajjalul fitra an tanka hibe yawnude huntagol ngol bawo non be fellitinange ngel muti dum do luton diri non joni e yimbe ko hon dum faamuden fi yimbe jodotobe inna kanyum taji wotuma nibbiti taji wotuma accite yide lebi bandu mun dum muttafaqun alayhi wa nabi atiyata qala wi dakhaltu minati ana mi wa masrukun e o wi etedo ni men nati ala aisha kanena aisha radhiyallahu anha fa qala laha masruq wi animo rajulani worbe dido min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam jeyabe sahaba be nelado kilahuma be dido kala la ya'alu anil khair be hajaka la ya'alu be welsinta ko anil khair gay mojjere ahadu ma goddo ma be yu'ajjilul maghriba himo yawna futuro on wal iftara e huntagol wal akhar o yakadi yu'akhiru al maghriba himo nettina futuro wal iftara e huntagol faqalat on sayna aisha maki man yu'ajjilu al maghriba ko homba mabbe ko yawnata futuro on wal iftara e huntagol ngol qala wi ko abdullah yani abdullah ibn mas'ud faqalat nana aisha maki hakada ko wan non net kana rasulullah la torno ne la sallallahu alaihi wasallam yasna'u himo gollira rawahu muslim qawluhu kongol makko wi gongol la ya'alu be rabbin inotako be welsindotako ay la yuqassiru fil khair ko be rabbin inotako lego e mojjere kon dum hadi hedditi don wowle ko nde tawno ada do wowle don abdullah ibn mas'ud ko on do woni e non la do wonirno non net holli a jara ko o da wowle fi mon si on don wowlama on don wopiti non la do la torno non seda wa nabi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki qala allah azza wa jalla allah no dali hadithul qudsi ahabbu ibadi ilayya ko buri yide jiyabam ben fop e jungo nane mo e musibbe julbe ajalahum fitran ko on yawnobe huntagol ko on adatodo be huntade kono non toujours wiiden de ko bawo en fellitina ngel muti toye soni ngel muti toye fiino hentini ma fi bodere ndi mutali adido huntade do wo ko on bura yidede ka Allah rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan andi sine don faamal islam no heewi ka o tinnoto taw tinnare nden ko naadana ndemo bakkato no heewi ka o yawnoto ka tawa yawnare nden ko naadana ndemo bakkato wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki idha aqbala al-layl si jemma on fewtiti min ha huna immorde hella do wa adbara an-naharu nyallangal huccitiri min ha huna hella do ko dum woni lego si jemma on yaltitiri funnaange nyallangal huccitiri hirnaange warabati shamsu nange muti he fagad aftara sway haray horudo tadi hande kadi o nyama bay konter mar ko bo baraji din o haray o darike muttafaqun alayhi kono enen ko don jodoto den e hollugol tinnare don e huntiki wotuma noddina sallino andi leer anda leer en anda mo andi nyaawre ka duwa noddinede o anda en anda ma en huntiki wotuma nibbiti to ma lebi bandu din acciti ade wonto yiden kadu windi wa nabi ibrahim abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhuma qala wisirna من يابن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم توي مهوري فلما غربت الشمس بانانge muti قال نلا ما كان لبعض القوم يقيم يا فلان انزل جيب فجد حلنا نرنا انديا يارن فقال ان هي يا رسول الله لو امسيت هراچين هاني كسيدا ندون هنتني دي قال نلا ما كم وي ما انزل جيب كچangol فجد حلنا نرنا انديا ada yaren tajeng hunto den قالوا جابي هي نلادو إن عليك نهارا نيالانغال نو هدي إما نيقالي تاو قال نلادو ماكي ميتي كما إنزل جيبو فجد حلنا نيالنا قال فنزلوا جيبي فجد حلهم ونيالنا فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلادو الله يري ثم قال ركتو إيه إذا رأيتم الليلة سنجي تنجم من قد أقبل وفيوتي في أرض من ها هنا هلا دو دون هلا كفناني فامي هنتي هنتاكي فقد أفطر الصائم على تجيء أمور من وأشار بيده
ko ɗum woni ɓe sappori sookewo maɓɓe kon qibala al mashriqi hella ka funnange ko ɗum woni si jemma on huccitiri ɗo hella ka funnange ɓe sappori to muttafaqun alayh. lawli konngol makko wigol ijdaha ñiɗu bi jimin sabu o ɗo jim summa dal refti o ɗo dal summa ha u muhmalatayn refti o ɗo ha u tertaɗo mo toɓɓaka ay ko woni ɗum ko ikhlifi sawiqa e mana ko muttinana en e ñeɗir kunkombil ma e ka ndiyam ɓe mana ko jippo tuñana en adda yaren ma tuɗana en adda yaren. wa an sulaymana bun amiri الدبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم سبق موت تأجر فليفطر تأجر على تمر تمر أمر مؤيد يكو تأجر تيكم فو فإن لم يجد سوء تمر حاء وحبال فليفطر أو تأجر على ماء ديا فإنهم ديان مطهور كلا بدن دي كلا بنا إذن كده. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فأنا يتام عن أنس رضي الله عنه قال وكان لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطرهم تتنو قبل يصلي ko adi o julude futuro kamɓe ɓe julata futuroɓe tajali ala rutabatin ɓe huntorayno cecci ɗin ko wiyete cecci ko mango fuñe banana lemune ko ɗum fa in lam takun so tawi woni ɗum ɗon laataki heɓaki few rutabatum cecci ɗin fatumayratun ɓe huntorayno tamaroje fa in lam takun si tamaroje kadi ala fa in lam takun tumayratun si tamaroje kadi ala awa hasa watin ɓe woɓanɗe ko ɗum ɓe surɓanɗe min ma immorde ndiyam ɓe ɓenna. rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. haray e ɗum ɗo ko sunna andingol en yawnugol huntagol ngol hay ko ɗon ko darsi meɗen on gasi haray kala burwi ko nanɗon e muɗum musidɓe julɓe haray on yafoto ɗo tori yafuye wona eɓɓande am wona e fandu nde haray miɗo huliti moƴƴa fiwota ɗum waɗu kono nde tawno haray ko on tigi e woɓɓe goo woni ko loosidi nder ga wawata wiide awa forcé ɗane ma forcé fanke haray mettay fi haray ko ɗum ɗon haray on yafoto wallahu a'la wa a'lam.